حاضر من یک سیناری تایید کردم که این به همه پسند میآید و همه معقول می شود چون که این سیناری اوید درباره مترو است. کوچه به که نگردم مترو کاری میشد خدا خواهد بود میشد. بینندگان عزیز خدا خواهد بعد از 2-3 روز ما سیانکه رو آغاز میکنیم و پیشکشی بینندگان میگردیم. یعنی یک لایحه علاوه اویدن همین مترو. بله. بسیار. این علاقمندی ندارد به فکرم با لایحه حجبی تریتوریوم یا اینکه علاقمندی دارد؟ علاقمندی دارد برای آنکه این ابراز هم ابرازی از تریتوریوم را گرفته شده است. برای همین همون ابراز رو برای دوام دادن برای کمی باشدن با وسیله گرداندن ما همین لایحه رو سر کردیم. خدا خواهد با نزدیکی به فیلم برآید. میگفتید که ایده صحنه‌چی مترو از طرف کی پیشنهاد کرده شده بود؟ از طرف همین رزیدنت تریتوریوم را دلیر کامیلوف که از رزیدنتانی تویز موسک میگویند هم تو چخیل گویم ویشون برامد هم خانده کردیم رفته سیانکه کردیم که آواده نشان دادیم دیدن که زور شده است بچه ها بینی‌ها شروع سیان کردن نه سیان کردن این خدا خواهد به خلق میبرود. هم گفته شان شد بعد یک ماه تا شنبه و تا دیگر جای تاجیکانی که در دیگر دعوت ها زندگانی میکنن همه ها نقض این چیز را قبول کردن برفت. خب در اون صحنه چه گفته میتونیم که شما شخصی مرکزی بودید و اومد باوری داشتید که تا همین اندازه گوییم همین صحنه چه معمول و مشهور می شود؟ نه تا این درجه که حاضر همین رسیده است من باوری نداشتم لیک همین چیز شد. یک جهت فخر میکنم که مرا ویست تاجیکستان میشناسد. یک جهت کوچه به کوچه میکردید بچه کوی خوردکک عبدو به من کمتر وای است خود را کمتر ناراحت میکنم. یعنی خجالت میشم؟ خجالت میکشم. لیکن خیلی 4 سال شدگی باشد اگر عادت کردیم. یعنی این صحنه چه تاریخی 4 ساله دارد؟ بله 4 ساله دارد. تشکر. حالتهای شد که از نقش‌آفرینی به همون صحنه چه شما پشیمون شده از این رو وقتی در کوچه ها میگردید نه همه روز کس گوییم طبع خوب دارد و اصلا میشود که طبع کس خیره است یکون معما و با گفتی گپا پرابلم های خود رو دارد میفرود این معما این سیتواسیون میفرود با من اهمیت نمیدم. من اهمیت نمیدم راه خودم که درست میرم. همین حادثه ای که با قریبی شده گذشت یک گروه مکتب بچه ها عبدو گفته برفتن من پیشتر اهمیت ندادم. از قفای آنها یک پسرک همسالی همها آمد و عبدو دستشان رو پیش بگفته شما درست گفتم رحمت از رحمت. من گفتم شما همراه همون بچه کامی همون صنفتان میگم من گفتم تربیتان با گفت نیست پدر و مادرتان با گفت نیست تربیه معلمتان با گفت نیست که شما هم خیلی نقص تربیه کردن. خرسند شدم که فرق است فرقی بچه کوچی بچه خیلی با تربیه خیلی فرق کرد با از این من خیلی خرسند شدم. چون شما حالا قید کردید که در بعضی حالتها خود را ناراحت حس میکنید میگفتید که در رفتی مشق و تمرین میشود چون این حالتهایی که شما از یگان نقش را آفریدن سرکشی میکنید. بله من رد کردم چون که این ابراز در صحنه است. این ابراز در صحنه است نه اینکه در حیات و در زندگی و در کوچه ها است. برای همین بچه ها میگم من این رولی بازی نمیکنم. من در کوچه خطا میفهمم یا دیگر
ман дар кӯча ман умуман одами дигар ҳастам, на дар саҳна. яъне шудааст ҳолатое ки шумо аз нақшофарӣ саркашӣ кардаед? бале бале. хуб, дар умум аз ҳунарнамоии хеш то кадом андоза шумо қаноатманд ҳастед? акун чӣ хел гӯям, ҳар як лоиҳае ки анами хел юмористически вао ҳаст, образои ҳархелашонаш дар кор. яке аз раис, якташ ягон хел умни, якташ ягон хел балабол гӯем, якас ягон хел фикраш вайтар ҳаст. барои ҳамин ман аз ин чиз фахр мекунам ки дар лоиҳаи территорияи юмор ҳастам, маро мешиносанд, ҳурмат мекунанд. аз ин ман хело хурсандам. сабаби рафтани шумо аз лоиҳаи ҳаҷвии таҷикшоу дар чӣ аст? раҳмат. хай ин лоиҳаи таҷикшоуро мо ҳамакаса ҳамроҳи хусравҷону санҷарҷону мирзохуршеду акмалу азаму дигар касо ҳамин лоиҳаро сар кардем. ин лоиҳа аз фронтменое ки дар мешфакултетни байни хгу донишгоҳи давлати хуҷанд шуда мегузашт, мо байни КВН ҳама зӯр фронтменоша чиндему яктами лоиҳаро сар кардем. ин лоиҳа ду сол ман дар ҳамон лоиҳа бозӣ карда бошам, агар нағз буд, беҳтарин буд, лек мо ҳамамо синни солимо як буд, ҳамсол будем. аз ҳамин сабаб ман гапи худамо гап мекардам, дигар кас гапи худаше гап мекард, дигар кас гапи худаше гап мекард. аз ҳамин камтар нофаҳмоӣ мешуд. барои ҳамин ман фикр кардам ки бояд дигар роҳро ёфта. так ҳоли территорияи юмора ташкил шуда набуд, ҳоли ягон хел ваяш набуд. ман рафтам, баъд аз як моҳ уже территорияи юмора ташкил шуд. хулоса имрӯз пушаймонам нестед аз рафтани худ? не. агар рафту фаъолияти шумо дар лоиҳаи ҳаҷвии территорияи юмора ба охир расад, ба лоиҳаи ҳаҷвии таҷикшоу бармегардед ё на? не, барнамегардам, чунки ман ягала опыт гирифтам, таҷриба гирифтам дар таҷикшоу ҳам, дар территорияи юмора ҳам, дар дигар лоиҳае ки ман баромад кардагӣ бошам. агар як таҷриба гирифтам, ба давлати Ӯзбекистон ҳам баромад кардем, дар Қирғизистон ҳам, дар Душанбе дигар ҷо ҳам баромад кардем. ман ягала таҷриба гирифтам. чун ба ҳамагон маълум аст, чанде пеш шумоён ошхона ба номи Хони Абду кушодед ва мегуфтед ки кадом сарояндаро мехостед ки ба ҳайси ошпаз ба Хони Абду даъват намуда бошед? ба ҳайси ошпаз? бале. Нозимҷон Юсуфзод. барои чӣ? вай одам хеле чӣ хел гӯям ҳаҷмнигори беҳтарин аст. вай одам ҳар як ваҳоро нағз қабул мекунад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки ошпази беҳтарин мебарояд аз он кас. бале. хуб, саволи навбатӣ шумо бояд зуд ҷавоб диҳед. лақаби мактаби шумо? картошка. барои чӣ? ман пухтарак будам, ҳамин ваям қоқ будам, ки хароб будам, биним камтар калонтар буд. барои картошка мегуфтам. лоиҳаи ҳаҷвии территорияи юмораро бо 3 калима шарҳ медодед? пешрафта, дуюм, интеллектуальный, хуб, так, ва сеюмаш ҳозир ҷавоб. дӯсти наздиктаринатон аз шоу-бизнеси тоҷик кистанд? дӯсти наздиктарини ман дар ҳозир ҷонбарӣ меёфт ки ман бо он кас ҳозир кору фаъолият бибарам, лоиҳаи худро ба пеш мебарам. ба фикри шахсии худатон сабаб дар чӣ бошад ки шумо дар лоиҳаи ҳаҷвии территорияи юмора машҳуртар шудед бо тахаллуси Абду? сабаби асосии машҳурии худро шумо дар чӣ мебинед? дар ҳамин скетчкоми метро мебинам.
ҳамин скетчком ба навор гирифта шуду уже ҳамин образи ман дар ҳамин лоиҳа уже сахранид шуд. ҳамин образе ки шумо гӯем офаридед аз назаратон чанд сол умр мебинад? То 2067 худо хоҳад. хуб, ташаккур. Бобати ана ҳамон метрое ки гӯем инқадар маъмулу машҳур шудааст, дар куҷо ба навор гирифта шудааст? Якумин наворе ки метро шуда буд ин дар ҳамин тоҷе ки назди Хэгу ҳозир истодааст. ҳоли он тоҷ сохта шудагӣ набуд. Мардум намедонанд ки дар он ҷо чӣ мешуд. Мо рост рафтем бар ҳамонҷо навор гирифтем. Баъд аз ҳамон одамо фикр карданд ки дар он ҷо метро мешавад. Тамом дуюмаш дар назди корхонаи ширкати Азия ба навор гирифта шудааст. хуб, мо албатта муваффақият мехоҳем. Раҳмати калон.